У najnovšem vydanju televizijnog magazina medzi inšim uvidíte. O jakých odlukoch i predkladanjoch še bešedovalo na 5. poriadnej schádzky Nacionálneho sovitu Rusnacoch, ktorá 10. septembra otrimana u Dome kultúry u Ruskim Keresture. Jak u novosadskim kaštelu Edšek prešlo označovanje storočnici snovanja Ruského národného prosvitného društva i jaka knjižka na tot závod prezentovana. U Novim Sadze toho týždňa otrimane testiranje peršoho modernoho društvenog baviska s ruskima motivami. Naša ekipa zaznačala i to tu podiju, na ktorej še pozbirali velji mladi z naših mestoh. Upozname vas i zo stanu Mučenskih, ktorá po pochodzenju zo Skocura, ale vekšu čast života preprovadzela u Sidneju u Australiji, a tiž i zo Valentinu Njaradiovu, studentku zo Beogradu, ktorá nedávno dostala stipendiju za studiranje na Univerzitetu Cambridge u Veljkej Britaniji. Toti i drugi prilohi o podijoh i aktualnostoch z našej zajednici hodni ste patriť u najnovšem vydanju televizijnog magazina na nedjelju na 20 hodin.